Ülkün bir avulga ot keledi de ot jandırış beredi. Sodan bir bay adam bolat. Sol bay adamның da üyü janıp ketedi. Bir çalgız gana kızı bolat. Bütün avul janıp atkandan keyin her bir adam özünün bası kayaka karısı soyaka kaçıp ketedi. Kız da kaçıp ketedi. Korkup dirilip bize karasa bir medrese turgan bolat. Medresege janına kelip karasa bir jigit oturgan bolat. Esigide takıldı atan. Çağı molda jigit çıgan. Hey kardeşim, tünde ne kılıp жүрсün deydi. Ağa avulga ot ketdi deydi. Kayaka baranı bilenme kaldık. Tüsep ketdi. Azanға шейін бір көшерде жатып шықсам, рұқсат бересіз бе деген еді. Үйге кірген деді де, үйге оны кіргізді де, өзі басқа бөлмеге келіп отырды. Бірақ адамда азғырушы шайтан лаин бар. Бұл шайтан лаин жаңағы жігітке айтып жатыр. Ей, 20 жылдан бері отырсың. Өзі келді ғой, өз аяғымен келді ғой. Bir tən rahatın, bir nefs rahatının görseyş. Өз аяғымен келіп тұр ғой деді. Сонда жаңағы жігіт шам тұрған жерге қарап тұрды да, бармағыны шамға жайлап батырған еді, күйдірген еді, ойбай деп тартып алды. Содан, ей шайтан лаин, ей рахат іздеуші нәпіс, аз ғана бір шамның отына шыдай алмай атсын, ертең Алланың мәңгілік тозағына қалай шыдайсың деді. Сөйтіп азанға шейін өзінің нәпсіменен, шайтанменен арпалысып, күресіпті. Әрбір бармағыны күйдіріп отырып шықты. Содан таң атқаннан кейін қызды жіберді. Қыз үйіне барды, ата-анасы құшақтап, қуанып, балам қайерде болдың деген еді, бір медреседе болдым. Осылай демалып келдім деді. Әкесінің жүрегі ауырды. Ай, ол қыз бала ғой ол. Ол біреудің аманаты ғой ол қыз бала деген. Көрінген жерге шығарып қоя беру мүмкін емес қыз баланы. Содан жаңағы жігітті іздеп барып қарады. Қарасы қолына орамал байлап алған екен. Балам деді, осы жерге түнде бір қыз келді ме? Иә. Bir kız geldi, çattı, keyin ketdi dedi. Oy rahmet, atana rahmet. Dedi de kaltasından akşa çıkarıp, bana akşanı al degen edi, yok dedi. Men işten istegen jokmun dedi. O geldi, çattı, ketdi dedi. Onda dedi, kol ustap aldı, bana kolga ne bolgan dedi. Sen menin kızımды zorlamakçı bolgansın, keyin uruşkan, çagalaskan, kolundu bir nesi kılgansın. Tezine kaytmasan, men seni kazığa baram dedi. Sonda, ata dedi. Ben 20 yıldan beri okuyayım dedi. Mene de üyümde kütüp atkan ata-anam var. Okup keledi de ümit kılıp atkan halkım var. Ben 20 yıl öz nefsimde terbiyeleyim demedim. Bırak nefsimde terbiyeli almaptım ben. Kızınız gelgen vaktinde şeyden layım bana beni bir kız kep kaldı koy sana aldığına. Yendi osman oynasını kılmaysın be. İşkim körmeydi koy deyip. Beni vasfasa kıldı. Ben Şam'ga kolumda küydürüp görmedim, ağırdı. Az gana bir ottun ağırına şıday almagan, yerden Allah'ın мәңгілік azamına қалай şıdayımın deyip, azanға şeyin küresip oturumun dedi. Sonda жаңaға bay kisi, atana rahmet. Eğer qalaydım olsan, dünyam var, dünyamның жартысын bereyim. Qalasan sol kızım, sana uğsagan tasa jigitlerge layık kızımды bereyim dedi. Qarаңыз, mo'min musulmon adam o'zini qalay tarbiyalay kerak, qalay ustau kerak. Bizning jigitlarimizning qaltasida 5-6 so'm tushsa, savuna izlay boshlaydi. Qar izlay boshlaydi. Cho'p, mo'min musulmon adam har doim Allohdan qo'rquvi kerak. O'shining barlig'i namozning orqasidan ag'ayindir.